هەر دوو ساڵە جارێکێ تورکیا ئۆپەراسیۆنێکی لە ڕۆژاوای کوردستانی ئەنجام بدە. ساڵی 2016 2018 ساڵێک دەرباس نەکرد 2019 ئەنها دیسە بپلانن ئۆپەراسیۆنا چارەمە مەزن لە تلرەفعات حتا من بچ و پێڕا بچە بە کوراهیا 30 کیلۆمەتران ژیە پەگێ و پەکێکێ پاقش بکە بۆ دروستکردنا هەرێمە ئەولە هەرچقاس ئیران، رووسیا، حکوومەتە شامێ، ئەمریکا و وڵاتیان ڕۆژاوا لێ دژی ئەنجامدانا ئۆپەراسیۆنا چارەمە تورکیەنە لە ڕۆژاوای کوردستانی یاکو ڕێڤەبەریا خۆسەرژێڕا دەبێژیتن باکووری ڕۆژهەڵاتی سووریێ پارچەیەکە ژ سووریێ لێ دیسە ئەردوغان دەبێژیتن ئەم دەستورێژ هیچ کەسێکی وەرناگرن ji bo encamdana vê operasyonê. Di kêvanê da ji Diktor Ziyad Elî Yûsif mamostayê zanîngehê dipirsim. Diktor Ziyad gelek bi xêratiya Kurdistan 24 sedemên encamdana operasyona Tirkiya lê ser Bakurê Rojhilatê Sûriyê gelekin ji yekê zêdetirin. Erê rêgirî çine gelo? Çi dê bikarbîtin rêgiriyê li vê operasyonê biket? Tamam. Spas bûnê bi guman anaçim bêjim operasyonê Tirkiya dê gelekin ewa êka. Yani ji destpêka parodoxên di Sûrî de hatine peydakirin û yan jî heger nav lê bikin şoreşî li Sûrî peyda bû piştre dê têk çû. Tirkiya daxwazekî hebû sînorê xwe ji robarê Efrînê heta robarê Dicla bi dirêjaya bêhtir ji 800 kîlometr kûratiya 30 kîlometr bikête navça aramiyê û kontrolê xwe biket ewa got bêhtirî xwe navçeyê Kurdî ne. Lê ji ber got Tirkî yani ji aliyê Amerîkan ve û ji aliyê Rûsa ve jî digel Tirkî û vê operasyona mezin heme bi carekê re nebû. Ji ber welê Tirkî ew operasyon parça kir. Yani kire parça parça ek li Bakurî Şehbayê dest pê kir li Ezaz û Cerablus û Babê duê li Efrînê dest pê kir siyê li Serê Kaniyê dest pê kir nukaya çarê têt طبعا ya çarê operasyonê Bakurî Sûrî li ser navçeyê Kurdî ya pêncê di Sûrî de ya yani yek edîl Sûrî heye navçeyê Idlibê dest pê kiriye ewa meşgul pênîname behsî Bakurî dikin. Nuka ev emelî hemî hev temam kiriye yani ne eket hene ye ne neherêkî jekê cuda ye. Nuka siyaseta Tirkî bi tenê bonî karibête hev yani peywendiya digel Amerîka û digel Rûsa bibête navçe biçî kirine da mezin ew diyar nebêt da dijî nesekirin. Ji ber welê yani eva edbêjim eva berdewam ji operasyonê dîre mucerred wextî demî parça dike. Hêjayê Diktor Ziyad bi operasyona Qelganê Furatê, Çiqê Zeytûnê, bi operasyona Kaniya Aştiyê, Tirkiya demografiya navçeyê guhert yani ez mînak bêjim Efrînê. Zêdetir ji seda notiya demografiya Efrînê guhertiye rê li ber kûça bi milyonan kesan bi giştî li Rojavayê Kurdistanê vekiriye. Çima aniha derdkevin dibêjin qaşo me rê girtiye li kûçberiya Sûriye? Ev ji çi serçawa digire gelo? Eva müşkile herî mezûna du navçê de û ewa siyaseta Tirkiya da elmiyen ne tenê ji ber got Kurdin. Ewa dijî Kurda têne bi siyaseta Tirkî di Qubrusê de jî ewa bû, di Skenderûnê de jî ewa bû, li Karabağê jî ewa ye. Nuka guherîna demografî yani guherîna pêkhata demografî di navçekê de ewa ek ji siyasetê Tirka ye. Ji destpêkê ve taban ev siyaseta Tirkî حقیقەتێکی بەری yani berî 2011 ev siyaseta li dev Tirkiyeyê hebû çimkî siyasetekî nerin bikartanî. Nuka piştî 2011 êdî Tirkiye hêdî ev siyasetê guheran ber bi siyaseta yani bi erbî jê bêjin yani siyaseta bihêz yani hêzê bikartenê bonî guherîna demografî û eva bi rastî wekû çi navî lêkin yani gelek xetara li ser navçê taybet li ser menatiqê Kurdî bi taybetî got bo nimûne Efrînê bêhtirîn not heta not û 50 sedî xelkê wê dêt Kurd bûn Ewroka belkî rejekî gelekî dike. Ya Tirkî ya serekît ewa ye inû
گۆڕینێکی پێکهاتی دیموگرافی ناوچێت دەبێتە گوهراندن نەتەنێ پێکاتێکی نەتەوی پێکاتێکی دیموگرافی پێکاتێکی ژەیی پێکاتێکی ژینگی پێکاتێکی ئابۆری پێکاتێکی ڕەگەزی یعنی گەلک جوورێت پێکاتی منتیقەدا دەبێتە گوهراتن گو ئیدی زۆر بێ یعنی بزەحمەت بێت پاشە ڕۆژێدا ئەگەر ڕۆکێژ ڕۆژە تورکی و ئەوە بزەحمەتە گەلێک زۆرە ئەگەر ڕۆژەکێ ڕۆژە تورکی خۆشێ بکێشێژی ئەو منتیقە هەری نامێنێتە منتیقەکی تایبەتمەندیکە کوردی لەسەر وت ناوچێ دێ بمێنێتە ئەتخوازم یەکێژی بێژم تێ چ بێژ بەێ کەرەمکە ئەتخوازم یەکیش بێژم حکوومەتا سووری و خۆت رووسیاژی نەهندێ دژی وی کارێت ترکانە گوت منتیقەدا تێتە لێ باشکەرا لەسەر ئەکرانێک بەیاننامەیەن خۆدا دەڕاگەهاندنێن خۆدا هەم واشنگتن هەم کرێملین هەم حکوومەتا ئەساد هەمجی ئیران دەبێژن ئەم لە دژی vê operasyonê nexwe destûrê dê ji kê bistîne ji bo encamdana vê operasyonê eger ev welatên henê erê neke Tirkiye dikare tiştekî wiha bike gelo درستە ئەمە فەرقی جیاوازیت نابەرە ئەرێ بکێت و نەکێت یعنی دەما ئەرێ نەکێت نەتمانە خۆدا دێ دژی سەکنێ یعنی دەما رووسیات بێژێتە تورکیا ئەدگەلتە نینم تە ئۆپۆراسیۆنێکێکی نەتمانە خۆدا دژی ئۆپۆراسیۆنا تورکی دێت ڕاوستێ دەبێتە ئەم هەنێک جیاوازیت نابەنە و ئاخفتنێت دەولەتێت مەزندا ئەم تێ بگهن دەما رووسیا دەبێژێتە ئەز نەدگەل ئۆپۆراسیۆناتە من نەتمانە خۆدا دێ سەکنێت دژی ئۆپۆراسیۆنا تورکات ناوچێدا ji ber vê yekê eva mişkilekî zor e xut nizamî yanî desthilata Sûrî got طبعا em tevî zanin tiştek disêwê denîne li ser erdê nikarê turolê bikêt û nikarê kontrol bikêt û hesedê jî dema ji nizamê dixwaze te warê mantiqê newçê biparêze ewa baş zanît ew jî zanît û Rûs jî zanî û Îran jî zanî û Amerîkî jî zanî û Tirk jî zanî nizamî li Sûrî neçêt wat newça biparêzî çimkî ew imkaniyatî xwe يتنينن جبر بيك يعني امريكا دقلبي ندقلبي روسيا دقلبي ندقلبي دي تركي بردوام كده اوبراسيون خونا اگر نب شواكي اكثر اوبراسيون كي دست نشان كري دماغ كي دست نشان كري دي اوبراسيون كي دماغ كي دريش دست بكار كي ودي ارماجي خويدي دي بكارينت دكتور زياد علي يوسف مامۆستای زانیگەی گەلەک سپاس بۆ شروع هەوادان باش